Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hito kalapa jing mudui show Kishan Reddy Menteri Sarkar India uberi kmi yakatarat mines halor kajing penken ke Sarkar Meghalaya yaki kendon ke Mines and Minerals Development and Regulation Act khat kandai spa sanpunyo. Kini kajing mudui kedai hadian baka organization kaladap ban jing pensyai nakatanat mining and geology halor kajing itu ni ai jing bit yaki nyotli ki cement company Hajainte Hills bahado light klor arpaulak tam metric ton umausun lakhen kum uta ubosumi rengkhat ni incidental limestone. Nakaliang ke organization haka khandai tri unok pra arja arpusanru kalapan ya kajing pensyai nak Sarkar jela bahaka nu ke kredit jongka MMDR Act kat khandai spa sanpunyo lakdo baka Sarkar jela kalak ban ai jing bet yakino kino ki marpok khando kham tam yo mausun uba pendon kam daki karkhana do bilat kum uta uba sumi rengkhat ni incidental. Ke organisation ke ong banakaliang ke Sarkar jela hadu menta kampat la ban ai ya ke jubab bat kumta la pha jing tho sya ke Sarkar India. General Secretary ke organisation uba wan bon dekhar ula ong baka jing itu haka top incidental yo mausun Shaki Cement Company ke penkharoi ya ke jingti mausun bian na market kum ke jubab RTI lalap baki dan tanglai pusan teli ki mining lease na ke bentau mausun haka top minor minerals ha East Giant Hills District bat khat prateli ha West Giant Hills District kat baki par mausun ki bepentrai kam ki don da ki spa teli. Shu la ang baka Sarkar kahap ban le na marka ni kawan ra ya ka jingdo nang ka Sarkar nagi khajna marpok no kumbala sakhi lingba ka jingmenjur incidental yo motion da ka Sarkar jella. Hadin baka seng kalapan jingshai na ka tenat mining and geology department jong ka Sarkar jella. Halor kanu ka kendon lani ka kredit jong ka MMDR Act khat khandai spak san panyo baka Sarkar jella len baka tenat mining and geology kala ban ai incidental ya umausun syaki neutraliki karkhana de wilat ki badan po East Giant Hills District handrai hadin ke jing up jing ila katukan ni banai nakaliang ke seng nakaliang ka tenat mining and geology department jong ka Sarkar jela kamla ban ai jing sya yangi but mentakasni minaliang seng nila ujor sisendan ya kani ka kam sya menteri ka tenat ba depet ya ka jingti mat bok khendeu u Kishan Reddy u menteri ka Sarkar Pedeng ban tuklar halor kani ka kam halor kani ka jingle thurmur ka jingpen khen ka Sarkar jela yagi kendon an jong ka MMDR Act khat kandai spa san ponyong ti ni kum ka seng hadin bangila bodin flop ya kani ka kam la ka to kani benai ban nyila ba nalor ki cement company nilap file ka RTI lengba ka forest department ban nilap kidon tang la pusan teli kita ki reusimet ani ki private party ki bayo ya ka mining lease ban ti lani ban shalan ban ti bat shalan ya mausun hapo East Giant Hills ban khat prateli hapo West Giant Hills District but kat kum ke jinglap jongi kum ka seng ba kidon dikispa teli kita ki ba penyai ni ki ba ti ya mausun habaro karilom jaintia bat kane kapani ba nalon kini ki bayo ya ki mining lease kita dikis dambon kita ki ba illegal mining ki ba le claim da yo jingbit naga mining and geology department but ini euro ales yo ba kani kajing incidental ka Sarkar jela ya cement company kapan seluruh ya kum kini ki kam BI dan ini kita ki illegal mining hagi than Giant Hills bat hasakiwi bat ki than po jela je ni kum gaseng ni la pha je jing tho saka Sarkar Pedeng bahkan tuklar halor kan asakawai ni ngliang gaseng ni banrap ruba kat kum ka Meghalaya Mines and Minerals Concession Rules arjar khandru ba unu uriu simet lani kinu ki kenhun ki ba kwa ban ti lani shalan ya mausun hapok gejala bat sabar jong gejala kidei ban don ya ki documents kidei ban fill up ya ka form H kat kum ka rules jong ka Mines and Minerals Concession Rules but kejinglap jongi hakini ki benai pula dep hakini ki sngi ba kitan ki basalan ya mausun syakibai pat gejala kelem da biang kita ki minerals transport chalang
but kawai ka ba I thurmur ka ba I pala ni kum kaseng ka ba ngilap ba yaga jaka baki thep di umar baki kid di umar kade nawai kat ba yaga kerteng jonggi tuki kerteng hagi chalang lagni mineral transport chalang de kiba de ba nasawai but kaniru kalong ga ai ba penken ya kundon ain jongga mines and minerals regulation act but ni nagalian keseng indang ya budin ini kam but ngin nginam song tight but ngina ya budin tar hadok bangina ke sarkar kansa peskor halor kanika kam but bakan le yaka kinu ikam katkum ikendon jong ka an bala bo daga sarkar padeng di halor kanika mat gina gilian kaseng ngina dabi kendo yo secretary jong mining and geology jong ka sarkar jala la arsen kenti but hadu mentang ngin pat yo jing petsyani gilian jong secretary but mentang kesni ni pak kanika karwo syau ka sarkar lengbau ka mining and geology department ba ngina galian kaseng ngin up satang saksa kumba news ni ba sarkar kan ai jing sha yangi leng ba da ka jingtho halor kanu rim ba sarkar ka issue ya kita ki incidental approval sha ki cement companies kibedan hapo Jandi Hills but you can turu ya ki cement company ba kimdei ban pendon kam bakla ya ki incidental limestone lagi tagi incidental jalan but kimdei ban shim kabu but ni kum kaseng nginam syoklikti ban ngindang ya budin ni pingor ya kini kam ba tar hado ba kini ki wat ki cement company kiru kidei ban bol ya kendon jogi an ka kumbala te ko kumbala so haka MMDR Act khat khandai spa san phangyo Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya